Metar štuku vidi ovo. Evo ga, to. Se iznenaditi. Yes. Dunav je nabrekao. Sprudovi će biti teški za loviti. Ali mislim da će to upravo doneti mi ribu. Iću odmah sa nečim što mi se sviđa. Malo po površini, ali prije površine ću probati laste od Zander Bros. Evo, Zander Bros lasta znači ima odličan rad. Idemo to staviti na udicu. Kako je ja kačim, znači ima tu jednu jedinu kopču, tu je gore kačim. Kopča je full karbon. Kad je ovako visok vodostaj, znači pratim tu struju, kasnije ću bacati ovdje. Tako da milina, ima prvo jednu uz obalu. Brzo se vode. Morat ću je mijenjati, stvarno je odradila svoje. Primijetio sam da je Dunav jako visok. Trenutno ne vidim nikakvu akciju. 6.1 je, možda je rano. Nije bilo tako teško za doći, ali prvo što me zaintegriralo je zadnji sprud. Tamo uvijek voda 20-30 cm. To, a ima zanimljivih terena na tom prvom sprudu. Ajme, sprud koji je inače uvijek na suhom, sad je u vodi. Tu ide odmah neka uvala, sve pličaci. Ja idem probati. To su neki mirni dijelovi. Idemo se poigrati. Vjerujem da ću tu dobiti ribu. Ajmo probati na Zander Bros glavinjaru. Žarka boja, mutna voda. Možda se šta desi. Zander Bros prva riba. Na redo. Imam metar štuku. Kako ću je izvadit Bog? Vidi je. Imam metar štuku, vidi ovo. Zander Bros, predobro. Glavinjara Zander Bros. Možda čak imam i vlagericu. Ne samo da ne ode tamo u panjić. A lijepo se uhvatila. Čak ni ne trza koliko bi očekivao za veliku štuku. Vidi Ajkule. Ajkula, Drakula. Metar štuku, te kako izvaditi.
Mora s obalom i štuku. Super, tamo imam reda. Yes! 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 Štuka od metar, zunamo na pojak koliko kila, evo vidi až da je. Kakva až da je. Lov na dimove, na Zanderboros. Druže, hvala. Kakva ribica! Kakva riba! Vidi ovo! Moja glava je njezina glava. Borbena je. Dobra je, oporavit će se. Ode. Jebote, skenio sam rekord. Nemam pojma koliko ima kila, izmjerio sam je na štapu, izgleda ogromno. Znači na štapu Fox Rage 1040, evo tak tu negdje. Znači cijeli štap, skoro do prve vodilice. Ja se nadam da je metar, jer prošle godine mi je cilj bio metar, ove godine nisam razmišljao uopće o veličini. Ali evo, udarila Zanderbros glavinjara. Znači visok vodostaj, mutna voda. Nisam nešto brzo, sporo vodio, nešto između i udarila je. Ajme, kak sam sretan. Naravno, ruka nakon svake štuke kako izgleda. Drago mi da je otišla plivat dalje. Hvala Dunav, idemo dalje loviti. Imamo još nekih bar 2 sata. Ekipa, ako volite ovakav sadržaj, puno znači kad me zapratite. Bacite like, bacite komentar, podijelite video. Ulov velike štuke. Napišite u komentari koliko ima kila. Evo ga, bucao, ja mislim da je bucao, jer je lud. Pić 9 kad oko. Jep. Evo ga. Neću neke ni borbe. Glavinjara opet.
vode. Glavinjara Zander Bros. Evo ga. Buco. Odličan. Odličan. Predivan komad. Znači glavinjare Zander Bros rade svoje. Ne znam jel vidite. Malo uhvatim. Bolje pokažem. Evo ga, zadnja veliki bajkoš buco. Sviđa mi se ta riječ bajkoš, pokupio od ovih Osječana. Moram se s njima malo više družiti, naučili smo kako loviti ribu. A i sama praksa što sam na vodi mi daje ovakve rezultate, pa ekipa idem još dok je dana probati uloviti soma. Možda i njega lovimo. Vidimo se. Muđi. Od kad će ti pustiti? Dok 9. To je to. 23.16. Ajme. Opet sam zaglibio. Još malo i tu smo. Još malo i tu smo. Kako sam rekao. Skoro do... Što moguće? Nije baš metar. Metar imam točno do toga. Tako da... Tu je 90, puno imala oko 90, pre dobro, 10 cm mi falilo do metar. Znači, 1,20 divota ribalo, ulovljeno 3 štuke, s tim da je najveća 90 cm na Zander Bros glavinjaru, 4 bucova, znači sve su ulovljeni na Zander Bros ili lastu ili glavinjaru. Mislim da je jedan sam uspio uloviti na Dokovu i jedan smuđ. Predivan ribolov, stvarno uživao na vodi. Ekipa, ne znam šta dalje, ljeto tek počima, meni je ovo uživancija. Ja vam svima želim laku noć i ko nije nek mi baci like, komentar. Ljudi komentirajte, obožavam čuti vaše mišljenje, neki vaš komentar. Nemojte se zaboraviti pretplatiti. Hvala svima vama koji gledate, hvala mojoj ženi i djeci što mi dopuštaju da mogu napraviti ovo. Laku noć vam želi Riječni ribič.